an ay mika ye hajjoyi annu e ma mo yarda on ka jawayno da yaha a hebi baraji ni o winda do fiyo yaw hajjoya no ronki wawde latade pour x ou y raison alla windani ma baraji yawgol hajji on hay fi kala ya hali jonno wondo wo e bedo en toriki alla yawbe ben tamoya to wonkiji mo yataw ko yafana do en ko tama yawbe arto e ben yo taw ko notango annabi ibrahima woni ko be noti bembe hebali fere kono no mari annu yo alla newnambe ko aroyta be wawa yaade o mo tawata sonna mudum do hino en ngata hino e fifirtagol en toriki alla yo alla wadu mo hetto e hore jam kala kadi wondo e sifa o alhaali fewndo hande do ni tawdo no mari ndeng ande no beingu mum firtoro e jam woni ko césarienne ba woni ko normal ba woni ko kanko sonnajo on tigi fewndo do ni mo sowi mo jibi ko no tipporta e hore jam yo alla kippi mo e hore jam en toriki alla mardo ande wo wondo e darde o live do ma wondo heditade o live do fuddi e futanke jeyal e marbe sifa din andeji don fap kala ko marda ko examen ba ko contrat d'embauche wonda e dabbude ba ko suudu wonda e sodude ba ko otowal wonda e dabbude ba ko kala ko wonda e wadude hande do da heditade lang e der o live do hida mari problem justice da mari problem kaydi da mari problem kala ko marda da mari problem cellal da mari problem kala ko jogida ande de tawata e da jogi hara nafi no bonnirana goddo jogida mi toriki alla yo alla newnani dum do yo alla yidin en ko yidi kon o bannay dum o newnana en laato o labbinana en fi makko o jabana en kadi baraji mudum yo anyin en kala ko anyi kon o woddina en e mum o danda e wadugol sen arno yanude e mudum yo o jogoro en kanko yormede makko ne ngaro jogoraki en bonnereji meden ni yo dandu en kala konko huluden yaltitudum e suudi dum o okkora en kala konko faala den yaltitudum e suudi dum o wadana en non konko faala den non ko feppondiri e kanko ko yidi o yarli kon o wada konko faala den don ko feppondiri e ko moƴƴani en kon aduna e lahara si feppondira goto e dido yo wadan en konko o yidi don konko enen kadi jabeten o wada konko jabuden don o faamina en ko dum don buri moƴƴande en aduna e lahara berde meden deeja e mudum don jokken e dum don amin ya rabbal alamin haray sen iwi don fuddoden no live on katawata do o timmi 21 minutes haray hande no mi wiri non mi faala ka o live do juuto hankim bay mi jentitike wore mi tay kamini en 1 minute ou 30 minutes comme falno wide ko en 1 heure ou 30 minutes mi wadana en don kon no fewndi o yidi publication ji didi won en fuddorde do taw yewtere nay parce que minu non mi yewta yon fi franc-maçon beben mi yewta yon fi situation économie leydi din ka mamadi fokkiti don ka sinwa be yawgol labbo yambudi kono ka tawata don non dum don non hino wadani mo fewndo ni problème parce que si français ben humpiti ke o wadi dum don on fi kala stratégie mabbe on ko gollitirgol ko tawata hande simandu do sinwaabe be ngino jogi plus de 50% donc be yabe tawbe be landobe avance be innabe ko ba tawata do ngi be andi hibe signi di o contrat do mo 20 milliards yo dum do woni sabuka be wallata be heba mbudi ko don be woni kambe barode kon stratégie don be woni yarde sengo ka sinwaabe be kono français be ben kanyum kan no mari di fewndo do ni lagine problème on problème non mo fuddita orange guinée hande do ni orange no mari problème ji canal no mari problème ji total no mari problème ji compagnie ji française ji din fop dans le monde di mari problème wade do non pose on andintine rencontre Nairobi rencontre waddo Kenya on ko on d'affaires be privé be ben wona wiede are Afrique investissons son investisi Afrique geron leve de fonji wada fiyo activité ji di wadu Afrique ko dum Macron jettiri do entrepreneur be Europe français be ben yo be ndaro kono be wawirta wadde investissement ji lagini Afrique sauf que non ka orange on hande do e ka canal on e ka miniri on non total ido di mari problème onon non tigi do wayi yande hoore modon hande do service ji orange din konto i fewndi lagine to ara ya hali peji luttudi ko men en wolande do kon so di concret na invasion men en wadde mettanay on non fi on yiwdo di ku ko men e wolde kon kono mi yeti ke on tola ala wolangol on fi hande yu ko men e wolde kon tola ko arata yewta on do ko konko tawata kon déjà taw ha yaltitali parfois à travers des analyses, parfois à travers des enquêtes rondement et profondément menées,
ɗo no yo yaltide taw min adoto min ara min ƴuɓɓina non min non bon ara préparé hunde karno waɗude fewno min fuɗɗi wolde fi o crise ko 2022 pay kon bonkori yaltinani en ɗon ɗon ko on ɗo mi wonno e wowlande on ɗo immersion mo ɓe yawno intérieur ko on ɗum wonno conséquence ji muɗum ni déjà 2022 hari kay waɗaali taw mi andini on ɗon ko ɓe woni e wadde ɗo kaydiji gratuité mon faala yaada yo ndaaro e vidéo on ton min partage mo ɗo ka page tola tengela on yahay ɗo yi on ko mi wowluno ya 2022 on nean 2026 no est-ce ko hande ɗo mi woni e yewtude ɗum donc ko mo woni e wolde hande ɗo 2026 o yiyata ɗum o semaine ɗo o yiyata ɗum fendi mois ɗo o yiyata ɗum hay e o mois wonɗo hikkude ɗo peut-être o yiyata kono ɗo e 2026 lannude ɗo nonobstant regardless ko ombo woni ka laamu onon o yiyay ɗum ɗo e hoore entreprise ji française ji ɗin mieux ou pire wonɓe ɓen Côte d'Ivoire wonɓe Sénégal wonɓe ka woni wo e nder sous-région on ɗon yiyay ɗum ɗo ka woni e battinde hoore ɗin entreprise ji ɗi mo woni e wolde fi muɗum mi fillito ko ɗi Orange Guinée Canal Horizon Canal Plus e Total ɗiɗo tati ko entreprise ji tawɗi ko française ji ɗiɗo tati non ko kamɓe woni majoritaire e majji hollugol non impact ko mi wi on ɗon crise mo France jogi on mo ɓe faala arde on non itta mo Afrique kono ko ñortugol ka mum ya ñappoya ka goɗɗo on non ñortanaɗo ɗum o fuɗɗoto tun insistude ko ñappuyano kon to artire parce que gasata ko si dembi siila jenti to moƴƴa musidɗo ko moma wolande ɗo kon si mi yewti ha mi waɗa pause mi daro parce que goɗɗi goɗi mi wolata ɗi wa'anayi on wasi ko fiction mi wolay ɗi tout woni pour le simple plaisir de parler ɗi nandanayi on ɗum parce que pour vous ça n'a pas de sens parce que on yaali alama majji ma on famali ɗi tola non alaali yewtugol makko weli fi kon ka surface ka tawata fof no wolde fi mum kon ko tawata kon hande ko buzz ma fof médiaji ɗin fof no andi no humpitimaɗi suusi wowlugol tola ko wonma wolande kon ko gotel e piiji joyi ma ɗin ɗon jowi non go'o konko tawata kon hino wowlede kono konko na wolede ko acca gon o yewte go'o konko tawata kon goto ala wolde fi mum parce que goto anda o yaltinane ɗiɗi tammel mum konko tawata kon goɗɗo anda kono hara hino anda nokkugo ko tawata sa sort du cercle ordinaire hara informateur jon par exemple ko wonɗo e domaine mo tawata on domaine ɗon no andi fi ɗum non addo hewtude par exemple wano komi yewtuma ɗo fiiɗi ambassade ji ɗin ko tawata kon ferme ha heddoɗi noga e nder Afrique sa landini ko fewno mi wowlayno ɗum ɗon hari ko wonɓe cercle restreint ka sengo suudu danieru gama wonɓe ɓatiɓe sifa ɗin décision ji anduno ɗum ɗon ka tawata woodi seeɗa ɓe sondi bon ɗum ɗo no yaltoyde ça ne veut pas dire que non on tum hari wodali anduɓe go dans certains médias naya ɓun ko tawata to wayte yetede konko tawata ko non ado hay ɗin médiaji wonde informé de inne bon hunde kaari no étudier to fewno non ko andi ko cercle wonɗo restreint si tawi non ko ɗon naya aru wowla fo avec des détails parce que sa jonni détails ji ɗin tun décision on taw approuvaka sabu konko wowɗa ɗon no wawa wadde ronka approuvé de fes maɗon sabu konko wonɗa e wolde ɗon approuvé mais modification waɗe sa falakano wata modification waɗe aror tun ɓarindoɗa sa ɓarindike andoto hankin tigi mi ɓarindadike on goɗɗum kono ko wawɗo famude andata mi ɓarindike konko mi wowli ɗon kon nde no yaltoya noon tawa an on déjà préparé e muɗum mais mi ɓarindike cinquième man konko tawata kon déjà taw ko wonɗo e ƴettude décision on tigi tola humpitoyi kaari no waɗoyde hunde kaari puisque noon kaari andi ɗon kañum tola andi kaari no eɓɓi ɗum ɗon tola ala landade moyne ɗa fala mi yewtu ɗum ɗo goɗɗo parce que simi landi ko inata wowɗum tola ara ɗo o misa waɗa ƴawa jippo o ballito o waɗa acrobatie wi ha tawa sa hawtidiri fuɗɗode yewtere makko nden e feccere yewtere makko nden e sakkiton nden wawa famugol kunkon o falama yewtude fi muɗum parce que mo yi on no waɗude falaka hayyo ɓaƴƴine fi muɗum o ndara noon kanko maniére no arita ɗo o yewte o andinani ñande non hewto e waɗoyi o innoyama ko ɗum ɗo non o wonnoma wolande fi muɗum kono ɓayra o ɓaƴƴinanima ko ɗiɗo jowi to larata waɗani le plus souvent non ko o mo mi sakkiti wolde ɗo fi muɗum ɓurata waɗude ndem ɗo yewta ko ɗum waɗata yewtere anden mere mi jilidata piiji buyi
hara ko mi falama yewde kunko goto ni kono ko mami ya Chine mi wa Chine mi ara lagine mi wa lagine mi ya Inde mi wa don mi yaada mi piino mi bowlinda dum do fop hara ko mi falama yedde kunko goto ni kono si mi wadali mi jibini do fop wondo heditade on tawa mi gaynay do tun on noddaw inna jaka ko hunde kaare budon ma kono tawiri ko yewtudo ndanyande do ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux tola no wolde fi mudun do kono dum do woni donc ndaren entourage men on nay top parmi nous on top don hande ka non gere ande fi makko ou bien kataido o fuddike misude fi mudum coupon le cordon hande kadi wata wolo fi mudum c'est arrivé ici kono on wata famude gibi mi fuddi non wiide fi Mamadi pour moi c'est du passé dum nandem fuddi wolde dum ndare non de photo je do didi fewno mi fuddi no wolde fi makko kama on tigi mi fuddi no bari nande minni wata en concentro fi makko parlons d'autre chose parlons pas de lui hari fewndo on tuma il était bien important physiquement ça andari ay ça va mi inni goddum no der ton ka wona wadede tuma dum don hewto wo o yi ay na hitane ne mul ko mada to ni wajjata dum mi futno ke wolde dum do ça fait plus de 3 ans o crise économique wadi furno mi futti yo wolande ko woni der ton kon si mi wado slogan on mini dites la vérité et dites-leur que vous avez merdé do wonno do ay slogan ay moment donné fewno mi wowlay no dum o inay no do arde do perdi non tan mami do arde do wala ci ku ciaka ça n'a pas été pris d'effet ko do wawlali fi mun hande do no nyaaka pay de nder mum plendo dan goddo arta yedda fi mun aw hande kadi non mi do yewtude ma do on crise mo ma wolande do fi mun mo France jogi mo tawata non effet ji makko e conséquences ji makko din ko lagine yaltoyta on crise kadi mo lagine jogi mo tawata effet ji makko e conséquences ji mudun din yaltito e France ton ko non dun do yaltitoyta nodde hande do employé be wombe Orange lando dombe ko ndu woni situation mabbe on na Selcom goy wonde yewde fi mudum na Areba kadi wonde yewde fi mudum ko Selcom ko Orange gini mo ma wolande fi mum l'entreprise leader hande do si afalama noddude goddo Orange tigi Orange nodda goddo harada lagini appel ma on feccata so fecci difficilement wawa hompondirde onti Orange leader on mari on problème fewndo do nini affaire connexion kan dum don ko hala wigo mi wolani no manon gibine bi hibe landa mbudi di tawata imbudi be wiisi ko men jonnodi on yahana be wonbe wadude hande wifi zone tanni non fi mabbe fesmen heba hebude recette amen o dum do mi yeti non ke on en tonya de be wadi den do wifi zone mais kiwolde fi mabbe do kono mi artito e mabbe be jogito ka be jogiti do mojja kambe client be wifi zone ben yo be mardon de mojja be préparo Côte d'Ivoire fewndo do fuddike wadde sabotage e hore canal paytun non France jabali famude ko on dem be wowlande ben be wakkilike soutenugol o régime do wallito mo hore bonnere mabbe den enen kadi no wodi ka immoto den do wadanen be kanyum kadi leuru meden dum écoutez très bien comme parti on do crise on ina na CNRD tun jogi crise hay soutien be CNRD be no mari crise mi wada do non pose mi yahana non ka domaine minier ka mi wolani on do mi explica nini on do winning consortium mon e riotinto konto fewndi ka affaire raige min no ngi propagande ngi yudon CNRD yalti wolani on do faf halawi no wodi zone ji di connecta ka taw e très minéralier yo taw si jasama ka jasete to ya to mi yeti on non ko do wadi si be hésiti dum don kambe mi yeti no ke on do e sai mi inni innama be organise élection législative din tanke din don organiser ka mbudi fuddata ke versede ka mabbe jonom be organise ko be organise do kon ka tawata c'est purement bâclé fop ka di ce n'est pas représentatif on crise be mari mo ni nder ton mi wallina don mi frena don de yewtere don kay mi nabanima ha don mi frena ni ma don mi ala lannitade comme fala yewde ma don kon resino tum mi addima ha terlen don again no mi wiri non a sikkay go mi tajay tu woni tokka ko mone wolde do kon je ne te donne rien comme information ko non parce que tu es limité ka jentita gollam ardi non tun hakkil ko mi fala ma hollude kon yi'a didi mi woni memminde do fo di mari élément commun hidi mari ton connecteur logique mo mi fala ya yan hore ma gollitra hakkile maada de et ce n'est pas de la propagande que je fais c'est du concret kono apoda ino pibala din gollitira hakkile maada den yi'a ko mi fala ma hollude kon situation ka fewnda don again mi yima
hiɓe faala yaade négociide da e Chine chinois ɓen yo ɓen walluɓe ɓe heɓa mbuuɗi par ce que leydi darike. Porto France yehi waɗoyi forum nokkugo ka lagini ari fiyo ɓe heɓa mbuuɗi, la moisson n'a pas été bonne. O yimmike ton o hammiri kañum kadi Kigali, la moisson n'a pas été bonne. Andi to non 2023 ɓe yimmino ɓe yehi Dubai, kaɓe yino ɗon forum de Dubai pour 7 millions, la moisson n'a pas été bonne, yeɓɗali few. Ɗiɗo fof ko on ɗo waɗiɗi ko parce que ko crédibilité lagini on ko on ɗo woni moƴƴa. Kamɓe non ko ɓe holori ko wi'ugol ɓe signi contrat du siècle, contrat mo tawata fewn ɗo ni sur le domaine minier ala signoɗo sifa makko, ce qui est un fait. On non contrat signaɗo ko oɓe woni brandisude kala ka ɓe woni arde ɓe ñawloɓe inna komin solvable, komin crédible. Crédibilité amen on hino meɗen signe o contrat ɗo mo tawata oɗo no garantie si kala mo men ñawli me wawa yoɓude. Théoriquement sur papier oui, jogiɗo sifa o contrat ɗo ko crédible, mais pratiquement et concrètement sur la situation ko wonɓe tellement andete ke mbuuɗi leydi ndi digi ɓe ñawli banque ji wonɗi ɗin sur le plan local mi fillito koko mi wowli kum parti on ɗo nana ko moƴƴa. Situation lagine on ko ɓe holori ko o contrat simandu mo tawa taw no mi wiri on non o contrat simandu ɗo ko occidentoɓe ɓen e chinois ɓe ɓen hawtidiri e nokkure nde tawata sina ɗum ɗo waɗno ɓe hawtatano ñaari e ndowru. D'accord, ɓe hawtiti yehi noon kadi ha ɓe jillidama kañum kadi chemin de fer mo tawata ko chinois ɓe woni majoritaire e on chemin de fer. Occidentoɓe faalaka ɗum ɗon par ce que si ɓe waɗi ɗum ɗon si ɓe inni ɓe gollitiray o chemin de fer ɓe remboursay ɓe on 70% mo ɓe investisse muɗum ɓe wona pré mum. Mi naɓay noon kadi Côte d'Ivoire to Libéria mi andintinama conflit waɗɗo on Côte Libéria ɗon mo tawata on tracé original on nun ko yo taw on minéré de fer maɓɓe ɗon kamɓe o rewrirey Libéria on o yaltiroya ton ko ɗum ɗo kadi trompe woni e gollude e muɗum ko ɗum ɗo woni rêve maɓɓe on kamɓe ɗon. Ɗum ɗon on géopolitique no ɗon himo yehi ɗon ha e nokku freno e ɗon. Mi naɓama noon e conflit frontalier wonɗo entre la Guinée on e Libéria on ɗon kadi naɓanama ha ɗon mi frenanama ɗon mi ala jowtinde ɗon kono miɗo andi a famayɗi mi falama yaltintinande ɗi yaaɗi ɗo. Arten non e crédibilité mo mowlanma fi muɗum mo tawata innama en signi contrat kono on signe on contrat mo signuɗen ko CNT woni ko approuvé mo e waɗi modification contrat initial ko CNT toujours woni ko approuvé ɗum ɗo. Il faut une assemblée représentative aro valida ɗi contrat ji moɗon ɗo fof simen fuɗɗo investisude mo. Jon noon ɗa jogui papier mo wonɗa wiide ko contrat tawowo ko areta ñawloɗa. Sauf que non seulement ɓen ɓe wonɗa ñawlorade inde mum ɓe mari accès ji e ɓen ɓe wonɗa yaade ɗon fof kam mum ñawloɗa. FMI, Banque mondiale kala ɗiɗo ɓe humpodira si contrat maɓɓe addama ɗon kari addiɗo contrat mo faala ñawlade kamen o addi garantie ji ɗum kaydiri nde tawata kaydi ma jungo ma no e muɗum ko honɗum woni alhaali ɗum ɓeɗo no woodi kaɓe yewtata andita noon e gen mi yeeti kama koko woni hotman confidentiel mon ma jonnude kono koye mi ɓari ɗo si oɗo noon landama nde ñamande ɗo no woodi ɗe o yata e mum background check ma mo waɗata on ko ɓenta kon credit check o credit check ɗo ko woni hollude o arɗo ñawliɗo wonɗo arde ñawloɗo certes mo mari contrat ka tawata inɗi o woni ñawlade ɗon no wawa yoɓitede kono ko ndarete ko capacité mensuel makko et puis de misal a ariɗa ñawlade $50,000 mi ƴetta on exemple ɗo welɗo fi iɓe gaye ka dollar aɗen ka franc guinéen ɓayen fof koye guinéen ta ari ñawlagol 1 milliard ɗa jogi contrat mo 20 milliards no anda on 1 milliard maɗa ɗon a waway ɗi yoɓitude kono o 20 milliards maɗa ɗo c'est sur 20 ans ñamane nde arɗa nden 1 milliard c'est sur 2 ans e nder ɗin 2 ans ji maɗa ɗon est ce que o 20 milliards maɗa ɗon hiɗa mari mensualité mo tawata e nder on 2 ans ɗon si men senditi o 1 milliard mo arɗa ñawleɗa ɗo pour 24 mois est ce que par mois iɗa mari capacité yoɓitugol inɗi duwaɗa men yoɓude ɗon e nder on 1 milliard ko ɗum ɗo wona ndarede fi ndarugol ɗum ɗo noon koye ɓe landoma entrée ji maɗa ɗin ɗi jogiɗa ɗin par mois naaɗi natata ɗi recette ji maɗa ɗin par mois
Be hendo ɗiɗo fu be comptabilisa. Be anda par mois hiɗa mari par exemple ka 500 millions arata. Hiɗa ari nyawlagol 1 milliard pour 24 mois. Mois kala ɗa mari 500 millions nato. Techniquement ça waɗi calculon ɗo 500 millions wonɗe natude par mois ko déjà ko feccere ko arɗa nyawlugol mangol pour 24 mois. Kono on 500 millions mo marɗa ɗon entrée ko charge ji jelo jogiɗa par mois. Si men tappiɗo men daari ko nyawliɗa kon fop parce que ko ya yoɓituɓe ɓe nyawlɗa ɗo kon fop si menen kadi no wonɓe arɗa nyawlugal ngol man yoɓita si men calculi men tawa hiɗa mari dette ji maɗa mari charge ji par mois ɗi wonɗa yoɓude ɗi 550 millions par exemple par mois. Hiɗa mari recette mo 500 millions par mois. Kono ɗa mari charge ji ɗi 550 millions par mois. Est-ce que quoi crédible? Résultat on, c'est inévitablement incrédible. Parce que capacité d'amortissement on par mois qui est déjà déficitaire. Contrairement on, c'est sur 20 ans. On a heboude. Et là, on 20 ans, on s'est calculé que chaque an, il a marié 1 milliard. On a 1 milliard par 12 mois, on a une division 1 milliard par 12 mois, on est hauro de on a heboude, donc côté 400 et quelques on a heboude par mois. On 400 et quelques, ko woni rentabilité ma donc kono ida nyawli déjà katawata ko 500 et quelques donc tu es déjà déficitaire mais wata ma nyawlde tu n'es pas crédible. Voilà problème o lagini jogi on hande do. Joni non ko be yaltobe dudda e baafe den fop walleme kon situation no lagine fe on do fewndi. Si tayare fama dum do to la explique ni ma dum do. Joni non en soi situation lagine on tigi ko wondo critique. Mais en soi, kadi be fokitino yawgol kadi nyawlo yagol on motawata, ça sera très mal vu par les francs-maçons wontir be ben sengo occident koko le gene fokitilo. Mi adani ma do yewtere nen mi ala bonnude don hala janni mudu mi ande nani matun situation mo lagi on fewndi e mudu fiya andu ko men do fa ko maybe wonda gerde ko fure maydo wonda yide do no makiya. Sawa wali famde dum do mi famina ni ma sawa kadi famde be tani ma yore ka famda don ko don ande do leydi ndi fewndi. Puisque nos recettes de chaque jour mbudi natay, chaque mois mbudi natay, chaque année mbudi natay, ko ɗiɗo woni wadde ko no natirde da no gollitirede da ko do wona ko taƴƴa tokka ko nyawlo yoba ko ɗum gani gine woni wadde do ɗum ɗo non fo ça repose sur toi an wondo lang hiditade on do tawo won sa sodi hande oto aljanani de anna ɓingal ngal hewto yika por ɗon hiɗa tawa e on walluɗo mo o mayɗo ɗo no fofira. Awon ɗon lagine hande ɗo ni a yehi China sodoyi o marchandise ma addi o marchandise ma ɗo bato rewi waɗi lawol ko waɗi kon fop haari hewto yiɗon hiɗa tawa o won ɗo e wallude o fure ɗo no fofira ko awon e wadde sursi makko. Awon ɗo yaade soda hande ɗo karbira jatta ngal o toal maɗa ɗo jindaɗa tawa sallo savoir e o maintenuɗo o fure ɗo haɗi fure o yana. Grosso modo ko mayɗo mo tawata ino maintenant dans une respiration artificielle mo tawata ko awoni oxygène makko awon ɗo heɗitade lan ɗo habbi ɗon yo fure ɗo constate décès makko ko anti woni ade pompa nde ɓernde makko ɗo sans rendre compte e joni noon ɗa habbi mi yo mi wawa wadde goɗɗum. Allah waɗanima ɗiɗo fop réglanima ɗiɗo fop o addanima tola oɗo kadi ari yetima ɗiɗo fop a yiɗi ɗa andi ɗi hande ɗo ko ɗi concret kono han joni ɗa sali jaɓugol ngol wondema ko mayɗo maintenaɗo ɗo artificiel man ko on wonɗa yiide ɗo respiration mo no waɗa ɗon pip 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 ko non woni waɗirde andi goɗɗo maintenaɗo artificiel man e respiration ko e ɗuma on pompe hito hendu ndundu nata ka nder ɓernde waɗoya bip puusoya kañum kadi ka leydi hendu ndu yalta ɗon kadi waɗa bip ko ɗo wona wonɓe ɓen ka salle d'urgence yaray no andi konno ɗo mainteniraɗo ha ñande ko famille on ara wiya débranché mo si ɓe aroyi ɗon ɓe wi débranché mo hande kadi gibi ɗon o ino anda ko maynoɗo neeɓi ko woni hadmo maintenant en vie artificiellement laggine ko ɗo woni ko maintenu en vie de manière artificielle ko ɓeynta kon état végétatif ko ɗon laggine woni fewndo ɗo nde no non yewtere mettante fika nanade an tawɗon ka suti on CNRD mettante fika jaɓande parce que hiɗa mari intérêt ji a yiɗata nde ɗo a ɗaɓɓay kadi moyen jiɗin fof no yeddira nde ɗo wiyana gonga no andirɗa noon sa yetama fatunde on ma falaka nande mayi no wirta noon na gonga ko ɗon fewndi ɗen hande ɗo kon alhaali mi jogi ɗo mi wowlinanima ɗum ɗo noon ande ten très simple no nanira jaɓa fama ça c'est d'un côté joni noon acciten ɗiɗo fof arten noon joni e ɗe mbodo wongo dow gon ɗo
Baïdi Aribo inni honnêtement EDG nous fatigue dans le quartier. On paye normalement nos factures, on n'a pas le courant. Le peu de l'État qui bosse Mako. En détenant Baïdi Aribo, c'est le shérif de Kaloum. Soutien du CNRD, pressenti pour être soit gouverneur ou ministre ou goɗɗo e majji ton di ko faalaɗo tawde heɓay ɗum ɗo ko ɗo no woni critique du système o crise ɗo sa yaali mo tola yaltintinanima o crise ɗo tuma yehi ha tawa ko soutien ɓe ɓen tigi woni e hollude ellaji ɗin c'est que ça va mal parce que hay si tawina o membre orchestre gouvernemental maɓɓe on mo mari obligation de réserve tawa o critique ata fiyon non so critique ça sera très mal vu yo taw kamɓe soutien ɓe ma fokkituɓe nder to men ɓe critiquede ɗum ɗo ko crise mo tawata ino duwama yaltitande kene ko goɗɗo joɗota koye saldu taƴandu Baïdi andi ten ko membre jo UFR tawnoɗo yeyino en exil duwanoɗo addede naɓe ka CRIEF CNRD naɓalimo ka CRIEF pourquoi parce que o prometimi ɗo artude mi fanka mi soutena on mi waɗana on kala ko haton jinɗo kon si crise fokkiti Kaloum mi ara mi kalma on crise ɗon ko ɗum ɗo woni contrat makkon kanko Baïdi si oɗo no yalti hande ɗo waɗi sifa o publication ɗo tawɗo ko public hay si tawi mi renaka inde makko ɗo suttuma on kun on certification on kun hollugol ngol que c'est son compte certifié kono ndaruɗo ɗum ɗo wono andi Baïdi Aribo e français makko ne ko français makko nenni ɗum ɗo mi yaali mi vérifie avec certitude est ce que kaka poste makko kaka compte makko officiel ɗum ɗo waɗa mais diren ɗum ɗon joni yeggiten Baïdi Aribo mi waɗana on ɗo publication ji ɗi kamɓe soutien ɓe UDRG ɓen ɗi ɓe wondi e muɗum en passant mi andina en ɗo taw UDRG heɓi fatulleji buyganin ɗo no tawa e majji ɗin fatulleji siɓɓe maɓɓe tigi kañum monsieur Bawuri mi yaɓe ɗo kañum monsieur Bawuri yimɓe weltoɗo to lande inni monsieur Bawuri monsieur Bawuri kiña amde kadi meɗen ka moɗon Solo ye jammalu jammayu fe seydi ba alaji Bawuri ba sammalu be uti aju to ala jari aray mo ja o jarata ko kelɗi kon tuma o jari waray ko boni tun o wattani yila Ousmane Gawal deƴƴugol makko seeɗa ma ɗum haysi o deƴƴali on wattani yila mouvement ji makko Cerelac les réformateurs les machins les ceci cela on wattani yila o deƴƴi seeɗa e ɗin o landitike hoore moɗon ko on ɗum deƴƴini ɗi soutien ji makko te andi soutien ko koko rewɓe ɓornoto si ɓe ɓorni ke ɗum ɓe ɓurta labbeɗe balontanji ɗi daro moƴƴare sa yi ande ɗo layvanɗo ko particulier ande ɗo weɗa sabu kala yiɗo seeɗa moƴƴintino taw moƴƴa ponkorto moƴƴa taw simi waɗa ko moni e wolde ɗo ko dara jikirowol ngol taw mi dirnalngol ɗa musidɓe jentitende yewtere ɗo moƴƴa sabu hande ɗo kadi wiyete monsieur Bawuri ɓe seeni ko hajjuɓe sentiki e jam Allah jarama kono yaadu makka sanzali gokiru ndu no ndu joroto non dey sa ƴettindu ɗo a mawindu a jaari takko mayru ɗo on yontere a itti tiggare nde ndu gaynayi tun kaka seere nde sutorta iɗon andi ɗum jama mi faala yon faamu moƴƴa nde yewtere ɗo ɓe fataniɓe ɗo UDRG yo Allah hinno ɓe yafuda ɓe yafaɓe koko yurmi ha kono fatunde atinode wadde ndin ko neveɓe kañum monsieur Bawuri ɓe hettanuki ɓe adi ɓe hewri ɗum weltaki weltinali yimɓe CNRD ɓen dey ɓe weltaki ɗum few ɓe weltaki ɓe weltaki ɗum ɗum ɗon kadi feƴƴi ɓe yehi ɓe hiwroyi fatunde nden wulla iwrodira fanka kono jama en mi yarlike kono on senanoki law ɗum ɗo feƴƴi hewti kadi ka senditugol geɓe ɗin UDRG ɗin andi ko sellafinde ko ɓuri wo IPR sellafinde ko UDRG
ay si leader jong ala moƴƴinde kono meɗen mbawa makko ɗo minen meɗen selli finde minen meɗen muññi jikke bonnitake jikke bonnitake jikke bonnitake woy jikke bonnitake amik paraya ande mi anditima nde yirde amen nun alkamsa on pita wayyo ɓeɓe yeytoy kawoy mik paraya ɓe hirinamen alkamsa on juma on foore meɗen soƴƴo ka nder juulirde bamo ba giɗo ɗo ko miijo tun haralmami nuya hinol kutuba menen ara meɗen soƴƴade ka nder juulirde bamo ba giɗo yeɗɗuɗo ko miijo tun ene est ce que ça va yes cigarette ko yes ɓe waɗana min kadi ɗum ɗon alkamsa on foore meɗen dimbo ka nder boîte juma on hewtande no kutuba waɗe meɗen ɗaani ko tuma wonɗo takko amen on duɗɗimen men fina hara men hiri wonde min haalamma hande kadi o laywu ɗo wimi jentite moƴƴa komi faala on yewtude ɗo ko sabu hande kadi o laywu ɗo ko particulier eno mi wiiri on noon jama on inni sella finde on ka kayi DRG kono on neeɓi on ara liwri ɗon men mi weltanaki on joni noon ka sendo geɓe on ɗum kadi feƴƴi mi wallitiki on ka mi walliti on jonnali men hay mairie on min hendaki ko honno ɗum woniri ɓe landike ɗum monsieur bawuɗi ɓe wawali jaabitade ko honno tawiri menen ka IDRG on sendi ɗo geɓe mi wawali hendude députation hiɓe landi ɗum monsieur bawuɗi ɓe wawali jaabitade bamo ba giɗo woɗɗuɗo ko miijo tun bamo ba giɗo moƴƴuɗo ko miijo tun ummuba yemin laɓeɗe peɗe artiren gaɓe kasare ɗo mi parayano no yimude ɓe mi arta mi acca sama kala an on ɗa mi humpita on komi faala yon humpita kon jama lagine ka sendore ɗo yimɓe ɗiɗo no woodi faɗoɓe kamɓe ɗiɗo non goto e maɓɓe wi accata wiyeteɗo Usu Jiga on Modi Amadou Wuri kiña ñaaki ɗin hiɗon anditi réformateur kañum wiyeteɓe ɓen ko honno de les perturbateurs kako honno ɓe yakkonno modi de Serelak on ko jonnete boboɓe ɓen kon ɓe jonni men ɗo Serelak men tappi ɗum taƴi konko taƴi ɗon kañum kadi men jonni boboɓe ɓe añi konto lamarana petide woni ka ko lamarana bebe konto ɓe woni ɓe konto lamarana bebe woni ɓe jaɓtiti otowal ngal ɓe jonnali ɓe députation ɓe jonnali ɓe hay chef de quartier ɗum ɗo ngala yewtude fi muɗum fi hen ɗum ɗon kadi feƴƴi yewten kadi fi inneteɗon Joakim Nene Milimono oui pardon kam Joakim Baba Milimono mi falju ya feelan hande miɗo faljude ɓe bamo ba giɗo yoɗɗuɗo ko miijo tun ummuba mi paraya elkamsa on hande ɗo ɓe hande no dogiti ka wowi Joakim Baba Milimono no tawano e ɓen ɓe photo mum yaltuno fewndo ɓe yawno ka présidency Sellou Balde Diaw Balde Malaɗo Diallo e Joakim Nene Milimono ɓeɗo nayo yetelan ko honto woni jaɓal Baba Milimono ngal woni e Nene Milimono e Yaya Milimono e siɓɓe mum fof ko honto jaɓal o ngal woni oɗo noon ɓokkuɗo mo ella on ko inneteɗo Ousmani Gawal Bonoru oɗo waɗi mo yo ella sengo pari ɗo kadi no woodi woɓɓe tawnoɓe ko ɓen hikkino yeeso e wontirnoɓe Allemagne fodanoɓe heɓayno députation sengo Europe mi yewta ɗo goto wontirɗo Allemagne on kawkindi kenda mi noddi on ɗo to wonɗon kawkindi famoro keta kawkindi seneɗo yewten seeɗa yare ko gewtan men ɓe jajan jongo yo jaka jajan jabere mayno tun jajan jonji yo jaka jajan kindi o kenna mayno way kan jaka jajan jonji mayno tun jaka jajan jabere mayno tun on to kindi samma woni falanoɗo wonde député Dalaba ɓe inni a wayri Dalaba o inni awa faala wonde député Sengo Europe ɓe inni a wawa wadde ɗum
on hino moɗi jooɗi fanki ko on to kindi wadi no dadiyalan ɗo kawo kindi ene farba ko on to wonno ariɗo jaaboɗamin geɓal mangal ka senirɗe kon to ngal woni ɓeɗo fof on ala wolde fi maɓɓe awa komi faala wiide ko woni soobe gom hiɗon yewtude ɗo fi o inneteɗo ko honno de ko badara kone ka ko lakara kone woni lakara kone woni ko badara kone yeggite fiɓen non yewten fiɓe sutiyemɓe monsieur bawuɗi tawɓe woɓɓe maɓɓe lancanama kafowoy maɓɓe laraji maɓɓe jattama ɗiɗo fof on ala wolde fi muɗum ɓe ino siwri ino moni ino jiɗi ko honno waɗata ndaare on hersini men hayɓe amen ɓe ndaare hunduko anno fusaɓe ndaare hunduko anno fusaɓe pour être vraiment sérieux on famille crise mon fala yewtude on fi muɗum ɗo parce que minen o live on en 30 minutes 1 heure de temps ara mi gaynima je vais respecter ça je vais être vraiment très sérieux crise wonɗo on hande ɗo hakkundeji maɓɓe ɓe weddintinayi on woni e makko ɓe faminana on que tout va bien ça ne va pas j'ai l'impression non Ousmane Gawal o vange woɓɓe goɗo sa ndaari tigi tigi situation on no waɗir noon tigi hara mi wono sérieux Joachim ko kanko windino o mémorandum wiyanoɗo ɗon c'était les fédéraux de l'intérieur kanko winduno o lettre jonna frais de mission jonna otowal jeyi intérieur waɗi tourné muɗum o konko waɗi ɗon iɗen andi mawɓe ɓen kankan kamɓe hande ɗo ɓe laatike fureɓe surranono kono ɓe innete modi ɓen tawnoɓe ɓen ɗon innanoɓe ɓen qui est fou pour ne pas accepter ça il n'est pas maudit ko ɓe tawno hari Ousmane Gawal no monanino fewndo wonno KFDG parce que ɓe wallitakimo o desidi kanko kadi o ukkay ɓe ɗo erreur fiyo ɓe ɓurtu tunude hande kadi non accida ɓe hoore maɓɓe c'était un piège mo kanko waɗano woɓɓe ɗo ɓen noon ɓe famali Joachim sikkuno ko giggol wonno ko jonnano yo waɗu o mission ɗo hande ɗo non o yikon to yaltitoy komi falan wiwde hankini yetike o minni mapinalan on tawɗo on o dogi o combat o mapinalan mi wiwnon hanki mapinalan o waylitoɗo vest on ɗo o mapinalan fiyon ɗum o mapinalan par ce que wattande makko nde on tigi jalata hande ɗo lande Joachim si tawi o ninsako o waɗi ɗo kon il y a quelque temps Joachim no wodi entrevue makko wonɗo circulde ɗo sur les pages ga wonno e wolde ɗo fi foni ke menge hande ɗo lande mo fi ɗum o wolta fi maɓɓe ɗo pourquoi parce que wodi hari ka o sutina wodi hari ka o suynira fi muɗum Sello Balde a réussi deux choses là ɓe waɗimo un des moines ɓe waɗi kadi petit o makko hande ɗo prochaine décapité on laɓe kanko il a réussi ça malaɗo il a réussi yo taw kan kadi hande ɗo heɓi titre inne gongol c'est un prochain décapité Diawo Balde wawi réussi sude winne kanko kadi un prochain décapité côté Télimile parmi les quatre yawnoɓe pourquoi kanko Joachim il n'a pas pu avoir un traitement de faveur tawa ko woɓɓe arɓe des adhérents de la 25e heure tawa ko ɓen ɗo wawata jonnede récompense ji woɗɗito ɓiɗa fiɗa ko ɓatto wopa famoɓe noon famay ko moni e wolde ɗo ko on sikki ko yimɓe wonɗon e waɗude ko hoore mo waɗɗuɗon on sikki ñande wonno ɗon e wadde ɗin complot ji moɗon ɗon ko mene wonɗon e waɗude vous êtes proche vous êtes là-bas nous avons de contrôle plus que non encore une fois je dis onon sikkuɓe ɓen ɗo que vous nous combattez vous êtes en train de combattre votre propre personne min kami jooɗi ɗo je peux avoir un contrôle e hoore CNRD ɗo ɓuri onon wonɓe ɓen takko CNRD et je peux vous le prouver le moment venu je dis encore onon wonɓe sikkude ɗo ɗo wadde ƴawra jolda ma ɗon holori woɓɓe ɗo ɗon sikka qui sont le contrôle ils n'ont aucun contrôle hande ɗo monsieur Bawuri ko ngatuɗo hondu o gaynalno ndun ngatude par ce que han joni mo fokkitani kañum kadi e yawgol kadi e jamfago mo fokkiti kañum kadi e yawgol utilisation go ko militanɓe makko ɓen non wallan e yurmude e no mi wirno yo Allah hinno yaafo fataniɓe ɓe ɓen
mais hande ɗo tout soutien du CNRD non ninsi kon on soutenani CNRD. Et pire d'abord, ce que vous ne savez pas, la situation kanko Mamadi on dégradi ɗo, c'est le sauve qui peut hakkundeji maɓɓe kamɓe ton ni. Parce que no wodi woɓɓe maɓɓe tawɓe ɓe hiɓe andi o régime ɗo, si hande ɗo yaniɗo ɓe andi kamɓe ɗo ala kaɓe fewta ɗo hande ɗo ɓe wala goɗɗum ɓe ala. Parce que ɓe heɓali hay nokku e mum, ɓe heɓali ni gauche ni droite. Ils le savent. Ɓen ɓe yaltatani ni ɓe worana on ɗum. Parce que ɓe hersi. Mi commentata kadi parce que déjà gibi kam yaltimi waɗi nde yewtere ɗo Joakim heɓa e geɓal. C'est pour son bien mi yaltimi waɗi gimo ko riwi ɗo e hoore makko ɗo. Gibi kam mi yaltimi mokkimo ɗo. O heɓi hande kadi ka o utilisa ɗo ara on inna on nani tola ko mokkilan ɗo ko o yiɗo on falalan hersinde ɗo. No wodi gramɓe an hande ɗo ni ɓe molta ɗo fi muɗum tawnoɓe no tawano e Sérélak on tawnoɓe no tawano e perturbateur ɓen ɗo hande tawɓe ha wetango hande ɗo ni ɓe heɓali geɓa fu si ɓe ninsi kañum kadi ko onno ɓe waɗanno ko baɗɗo kono ɓe susta yaltude ɓe fewta e ɓenna men ninsi a wolanno men ko wolnoɗa kon c'est toi qui avait raison ɓe wawata wolde parce que hiɓe andi ça sera pas bien pour eux hiɓe andi ɗum e ɓe fop kadi ɓe andi kañum usu jiga ukkuɓe erreur ils le savent ɓe andi kadi hande ɗo qu'il les a utilisés pour atteindre ses objectifs il les a utilisés pour les anéantir ɗum ɗum hiɓe andi ɗum hande ɗo Lamarana Petit landemo hande ɗo entourage makko yewde makko ils vont te le dire mo wayɗo ni hande wa yuɓɓitiɗo laɓi ronki mayde kanko Lamarana Petit il le sait kono ɗum wawltaki a yiyata communicant no yalta commenta fi ɗum ɗo il préfère aller dans des spéculations yaltugo hola des piiji qui ne sont pas concrètes ɓe accita ɗiɗo alors que ça c'est du concret adversaire de maɗa on montre ses faiblesses montre ses erreurs montre ses échecs mais non c'est pas ça c'est aller dans des spéculations ko ɗum ɓe yiɗi malheureusement pourquoi parce que yimɓen ko yiɗi ko waɗugol ko yiɗo ɗon kon c'est ça qu'ils aiment faire ɓe yiɗa waɗugol ko moƴƴani on kon malheureusement non ko onon holli ko non yiɗirɗon je peux faire ici un live où vous pouvez venir bouder le live ça ne me dérange pas parce que pour moi l'essentiel je livre un message mais à part où il y a popularité CD on je n'ai pas TikTok CD on je ne produis pas dans la semaine sondari quotidien ɗin page ɗi mi woni ɗin fof e muɗum actif ɗi wona actif en semaine pourquoi parce que na entertainment me woni wadde na kam mi arata mi amuse à galerie on je ne cherche pas ça je n'ai pas de problème on ɓe wadde ɗum c'est pas un problème mais c'est pour vous dire tout simplement iɗon andi mi heɓi ɗo 20 000 wonɓe ndarude lan d'entrée wonɓe ndarde lan ɗo 20 000 personnes mi heɓi ɗum ɗo wonɓe ndarde lan hande ɗo ni mi sikki no sont moins de 1000 personnes wonɓe ndarde c'est pas grave no wodi woɓɓe wonɓe ndarde ballon no wodi woɓɓe tawɓe innama tu ne viens pas l'écouter c'est ceci cela parce qu'il y a l'orgueil par là il y a ceci il y a cela ça ne me dérange pas moi ce qui me dérangerait ko taw si mi ari mi innima ɗo A ya vérifier a taw ya ko Z là ça me dérangerait ce qui me dérangerait ko taw si mi innima hunde kaari waɗay ronka waɗude ça me dérangerait parce que c'est une question c'est une question de crédibilité on crédibilité donc je tiens beaucoup à ça on crédibilité donc again no mi wiri non so yimi créa les comptes TikTok ka tawata fop inni hande ɗo fof ka TikTok to woni sa faala heɓde yimɓe yewto na yimɓe mi ɗaɓɓi je ne cherche pas du monde je ne cherche na foule mi ɗaɓɓi parce que la foule c'est la folie na quantité mi ɗaɓɓi ko qualité on mi ɗaɓɓi miɗo andi kala arɗo jooɗi ɗo heɗitilan ha niɓɓi o waali ɗo tawa mo gongi bimbi o immi o yehi mo niggina ganno ka golle makko ko waɗiri ɗum ɗo c'est pour une question de conviction mi yoɓa ɗo goto mo yo ar ndaranmi goto kadi e moɗon ala ɗo wonɗo e waɗirde parce que falaka yomi wonu fistre ko parce que ɗon tañini ɗo yi gonga e ko wonɗe wadde ko c'est tout kon contrat ɗo jogi ɗe oɗo non contrat je veux que ce contrat là soit préservé ara ɗum ɗo bonali hakkundeji meɗen et pour cela il faudrait que komi arata mi jonna on kon ɗo je m'assure que je suis en train de vous donner la crème des crèmes ko ɗum woni objectif an le reste oublié hanki mi wowliɗo ko tawata mapini woɓɓe go yogol ngol wata jaabo ɓen wata ɗum mapini nous avons confiance en toi non koko mi ari mi waɗi ɗo hanki c'est un exercice na fi ɓen tawɓe ɓen ils sont incrédules na ɓen ɗon ko fi ɗin débaji ka waɗata tawa partisan ɓe anni no mari difficulté e nder ɗin plateforme ji ko ɓen mi ari mi yewti fi muɗum nde o débat mo mi waɗani on hankin ɗo wiwgol ngol an tawɗon hiɗa hawji ɗa ara waɗa ɗum ɗo ɗa waɗa ɗum ɗo na ɓen ɓe woni e wowlande fi muɗum c'est pas eux parce que miɗo andi ɓen hay mi ƴetti nangue mi tippini nge yeeso maɓɓe ɗo mi holli ɓe ils vont pas croire parce que ils veulent pas entendre ils veulent pas croire tout simplement ko noon ɓe wayi
ko mapinimi ko an o soutien jo an nato ka ring waɗanam mi guerre on à ma place alors que je peux moi-même faire cette bataille ko ammere mi waɗani on guerre ɗo ko fima kala soutien ɓe tawɓe ɓen ɗo andi hande ɗo ils ont des difficultés dans leur propre communauté ou dans des plateformes où ils sont obligés de venir descendre dans l'arène ko ɓen mi ari hankin ɗo mi yewti e inde maɓɓe parce que je sais ce qui se passe dans les plateformes ko ɗum tout c'est tout goɗɗo aral ɗo critiquiri fiyo mi innu mi abandonné cette bataille là non goɗɗo aral ɗo kadi wowli fiyo mi innu que je suis découragé non c'est pas ça comme je vous ai dit encore une fois kaka deftere fayin mi yiltitoto annabi nuhu duuɓi 950 no noddude ko yimɓe 970 hooli fi makko 970 mi jiti 950 ans min ɗo hay timmali taw 10 ans hiɓi mi fuɗɗi ko moni ɗo e mo pourquoi je vais me décourager pourquoi annabi Musa e hoore ko waɗi kon fop e yimɓe muɗum ɓe fi kala ɓe andi o no mari ɓeygu no mari ɓiɗɗo o ardi e ɓeɗo kaduma ɓe yawno ha ɓe innimo o kelɗa o ala o yeɗɗa na o gorko ɓe wowli ɗiɗo e hoore makko Allah fi laɓɓingol annabi Musa ɓortino lootade ƴetti coñci ɗi waline fetere nde fetere ɗo doggi fiyo annabi Musa yewtir ɓawo nde fetere jokka nde hetta coñci muɗum fiyo ɓe yiw annabi Musa annabijo Allah on ɓe yiyamo Allah no andi ɓortatano mo inna mo hollu jama on no wawɗa o waɗatano ɗum ɗon par ce que annabi Musa ko herso o waɗata kono Allah waɗinimo ɗum ɗo autrement fiyo fof yiwo anda ɓe wonɓe yaltude wola inna he ɗon andi ko ɗum adi o ɓorto yeeso yimɓe ɓen mo mari cicatrice ma mo mari ella ma mo mari ɗum ɗo ɗum ɓe wonɓe wolde ɗum Allah fi jabagol ɓeɗo fop yaltinimo kanko annabijo on o dogi o traversi ɓeɗo fop ɓe yimo ɓe tawi o ɗole imo ɓuuri hay modibboɓe maɓɓe ɓen Allah waɗi ɗum ɗo annabijo on annabi Yusufu rewɓen fop waɗi complot hoore makko ha o natoy ka kaso kono tawi Allah ka eɓɓinabegol mo ka nder kaso ɗon waɗaymo ka nder kaso ɗon fiyo yiidu e ɓeeɗiɗo ɗo o probléme ikoyɗi waɗoya ɗo tawande mo yaltoya ka nder kaso ko yaltuka kaso o fewnira kañum kadi ka ɗum ka jullere lam kono Allah waɗimo taw o natoy ka nder kaso ɗo o naati dans la profondeur Allah ƴawno e mo non kañum kadi ka ɗum Allah waɗi ɗiɗo fof annabeɓe makko ɓen annabi Ibrahima khalilullahi Allah nono mo sovude waɗi ha o naade ka nder yiite ɗiɗo fop rewi ɓeɗole fop ko yimɓe maɓɓe ko siɓɓe maɓɓe darki ɗum ɗo fof qui suis-je min tola fi wata mi heɓu sattede ko min woni hombo yeetolan ko hombo tan ƴiniɗa himi ɗo mari privilège ɓuri ɓeɗo fof ɓe annabaɓe Allah ɗo fof nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam mi sakkitora ɗon khatamal anbiya wal mursalin ɓe ha ɓe innimo as-sadiqul amin gongowo holnaɗo par ce que ko wonno wolde ko gontuma koko feppodiri e ko ɓe faala nande ko kono ñande o noddunoɓe gonga on ko ɓeɗo tigi wonnoɓe kellande mo hanki ye ha jammi mo nunɗo ɗon ko ɓeɗo tigi yaltuno innimo ko feetuɗo ko ndurejo ko alaɗi ɓowlali e hoore makko taw tewtomo so jentitikamo ko feetuɗo ɗiɗo fop oɗo heɓi ɓe yaltinimo ka makko o yeyta ka jananiri o waɗa ton presse makko o nodda to ga heɓa doole ñande waroy natoygol ka makko ɗon ɓe fop tawno koɓe yankinanomo ka leydi o naata ka nder saare makko hewre ɓuttu kon espoir ɗon mi jogi kon conviction ɗon mi mari ko gon démarche ɗon ko on hadafu ɗon ko nden fandonde ɗon mi wonde mum kam mi woni on yewtude ɗo ke wondema sartaygoy ɓe mi woni noddande ɓen tigi dartotolan tawɓe ɓen kamɓe tigi heɓata nafa ɓen kamɓe tigi ɓe moto ɓe dartolan ɓe wola e hoore en piji ɗi tawata kamɓe tigi ɓe andi c'est pas vrai kono ɓe wola ɗi ɗon fiyo ɗin tukkan mi mono mi décourage mi wallina c'est ça leur objectif si mi waɗi noon ɗum ɗo mi waɗi kamɓe ko ɓe faala kon ɓe hendiki objectif maɓɓe on kono min mi waɗata c'est de résister résistance an on noon ko koko wonɗen e wadde ɗo en wi'aka combat on o hoye en wi'aka kañum kadi sattata ko wi'aɗen sattay kono sen wakkilike Allah wallitoto en ko ɗon wonɗen mi tori kala woni ballo meɗen allahumma amin hawrinde en sababu allahumma amin ka live on hiɓi ɗo 1h07 minutes sa faami comme falama yewtude kon alhamdulillah sa famade ɓurtu kadi heɗitade live o moƴƴa famamo andita nun koko mi wolanma ɗo kon no wawa wonde ron ka yiide fo hande no wawa wonde ron ka famude fo hande kono udditu tun hakkille maɗa ɗen jentitora hakkille koko mi wolɗo kon fop yiltotoɗa e ɗi live ji ɗi mi waɗi ɗo 4 sakkitiɗi ɗin ɗo ɗi fop eɓɓidiraɗi ɗo dara yaltinanalan incohérence o nder ton ko mi wolanma ka tawata hino londi o 4e ɗo e premier mo mi acima waɗande on jentito ɗiɗo fop dara sa yi ko lurdi nder to gadditanan ɗo
sa yaari ka lurrinda to yuɓɓindir kono tawa lurra kono ina woodi ka ronkuɗa famude ton konno ɗiɗo fof yuɓɓindiri ƴettu ɗum ɗo fof yuɓɓindira o waɗowo installation courant o waɗowo branchement courant ndaara ɗiɗo fof ayey komi wonma holande kon ayey nder ton gonga on kum min naalɗi fof ayey ɗi tawa ɗi nandi tanma est ce que gonga kono jaso tun ayey gonga on kum mi falama yaltinande kum kunno gonga on ko honɗum ko an jogi doole ɗen ko an jogi laamu ngu ko an tambiti ko inneteɗo hande leydi ndi république de Guinée si a sortike muɗum ɗo joni yanay kono fanni man tiɗa sori ley hiɗa habbi yo yanu yanata sortiya konko mi wowlanma ɗon si waɗata hiɗa sowonsinede wi'eɗa wondema koko woni wolde waɗata ko haala wi o woni ɓeɗo ils sont là pour rester ils tiennent l'arène ils s'en sortent très bien simandu 2040 tout va bien ko ɗum ɓe onene wowlande mi démontranima ɗo ke hutiɗo ko defata futata si leydi no mari kaalisi ndin leydi yahata ha tawata ko tampuɓe ɓen ndi ittinta ndin leydi ndi yahata ha ndi wullira yo dividende adde ndin leydi ndi yahata ha tawata koye ndi yawhankinɓe ɓe wonno e gerdude muɗum ɓe ina ɓe ñawlan ndin leydi ndi waɗata ɗum seede harama ko luttundi si tawno o simando 2040 e koko signa ɗo kon fo tout allait très bien hande ɗo hareno ɗe ndi loopure yongi ngi e honde ɗo e laawi ɗin hande ɗo hara yimɓe ɓen tampano e ɗi laawi ɗo ndaare entre mamu labe ate en no wonir ɗo andi to non ɗum ɗo ça fait 3 ans o bamo 3 ans duuɓi tati gibi tawi yimɓe ɓen ndungu arngu kala koye ɓe aro ko ɓe woni e tippade e otoje ɗen ɓe puusa no ɓuri ɗuɗude ko ɓe waɗɗi hande ɗo otoje ɗen ɗum ɗo non camion comme voiture comme bus hande ɗo haymo moto si feƴƴima mum ɗo no hammirde sengo fuutari ndin ilade probléme ndara an kadi wonɗo Conakry on ɗo hakkunde ñooge e courant hande ɗo courant tour on artino ɗo deƴƴama hokke ɗum ɗo comme si de rien n'était a innata padre a réglino la question électrique kono ɗum ɗo woltasi mo few hiɗo wolide ɗo comme si ça va ɗum ɗo hiɗon yeddude ɗum hiɗo renile hande ɗo courant a andata e programme jam joni ɓe accino e wadde communication e DG ko haade ara noon ɓe innay noon pour des travaux qu'on va exécuter sur telle ligne ou sur telle substation et ɗum hay ɓe waɗano ɗin communication kono kamɓe tigi ɓe andi ɓe wowlino ha joni fenade lanni ala ka ɓe wolana on joni koye ɓe fanko bude communication joni ala courant si kupi hiɗa habbi haɗi ara siɗi ari kadi a andade ɗi woni hotude kono noon hande ɗo Guinée en jo wondi kono ɗum ɗo ɓe wowlata fi muɗum onon kadi ɗo reni ɗum ɗo few o wowlata hande ɗo eɗon andi onon tigi carburant ko honno wonɗon heɓirde kono wowlata fi ɗum ɗo hande ɗo eɗon andi pasa ko honno tawiri mbuuɗi fewndo ɗo ala e leydi ni kono wowlata fi ɗum ɗo eɗon fanki buɗe hiɗon andi hande ɗo ko honno fari woni a heɓorde ɗon andi hande ɗo maaro ko honno heɓa ɗiɗo fof hiɗon andi ɗon fanki buɗe hoore ma donc yande ɓuttinon e menon taw acci to probléme on ka woni ɗon aron yana noon men mene so garani yanangol men ɗo enen kadi min yiltiɗo e moɗon goy communicant ɓe ɓen kadi wonɓe ɓen ka réseau sociaux ji ɗo ɗon andi pasa ko honɗum woni sujet ji ɗi ɗon andi ɗi donc taw naɓu en ɗo e sujet ji ɗi anda ɗon hoore mon c'est de la futilité ɗon andi nde ɗo yalta ɗo waɗa buzz ɗon andi onon kadi ko commerce jokkuɗon ka réseau sociaux ji ɗo vous le savez très bien ko wonno yaltude ɗo publia vous êtes de connivence avec le CND dans leur démarche de distraire les gens min naalde ɗon heɓude geɓe mum kono sabu ko anduɗon eɗon monétise page ji moɗon hande ɗo vous ne cherchez que des débats futiles ko ɗum wonɗon e wadde hande ɗo et ça c'est malsain koko wonɗon e wadde ɗon c'est malsain vous le savez très bien miɗo tori Allah non yo o monétisation wonɗo e ɗi page ji ɗo yo Allah fewto e ɗum ɗo hande kadi jattita ɗum ɗo parce que ɗum ɗo waɗi hande ɗo vous êtes détourné de l'esprit ko wonɗon e wadde ɗo litton ko vous le savez très bien ko julayagal hande wonɗon e wadde ka réseaux sociaux ji ɗo ko tañƴino ɗon wo waɗay ko inte kon trend c'est à dire wona e viral ko ɗum wonɗon e wadde ɗo hande ɗo ɗon acciti ko andan ɗon hoore moɗon ko le but initial ko fa wiwno ɗen kon hiɗen engagé ni waɗugol o lit ka réseaux sociaux ji hiɗon andi hande ɗo vous êtes dans un commerce pur et simple ɗon andi ɗum mi falaka yaltoyde ɗum ɗon pour que yomi détourne e objectif wonɗe e wadde on l'adversaire c'est le CND le système na onon kono wallahi so ŋaccali ko wonno e wadde ɗo mi yaltana on ɗo digima e mi yaltinay kadi mi furnitay goɗɗi goyɗi anduɗon miɗo andi parce que min mi yaltinay ɗo mi holla kañum kadi comment vous êtes en train de faire pour créer des débats inutiles ɗon andi kadi ɗo andi mo kala e moɗon lié mo mari ɗon parce que ɗon andi woɓɓe mom ay contactama ɗo arno contacte ɗo lan fi on démarche wonɗon e wadde hande ɗo dans les réseaux sociaux e ɗon andi kon ɗum kadi wonno réponse an on par rapport e ɗum ɗon si on falaka donc yo crédibilité moɗon on ɗo yaltine kene revenons à l'essentiel revenons dans la salle comme le disait quelqu'un revenir dans la salle
consiste à faire la lutte fewno katawata be yani do ye yaw dans une communication commune hollen jama o yaltinin be niwre den be yadday gungu kono si tawi ko enen burta be ukkude nder niwre den alors que nous savons très bien iden andi de manière délibérée ko woni kon ton iden andi do ngandi goy do ngandi aw voilà yaadi walo assalamu alaikum en bon début de semaine à vous